Soita na brene ndiro uone kabubani rwethirite rukiangaratine skuru ya Mwangathi antere cia Embe narana bane rwethirite baitu irasi pinya bitena mabati ne kinya shoro byo kuthira bikithangalano byonthe aciari bakerebo wete nende ne bakure thirikari kwithira kiolelio ntubuke ndo cokanire shoro byo kenda nende arimo na kinya rito baskuru bona antu otumira ya Nicola Chabari aina riboti logera mileto mtoti umeta njori ati ugumage thakene kyanjo ne ibo kuona ne onkake kwena kathaka kwa ukanko bwera ruare tafadhali ari mubeto bare atarene tego meage thaka baterea kana te bakethi ruare no nto ruare tutena kioro kapisa na turi atare nene wana kioro kira gitigitwo kirungi cukuru eno ya primary ya Mwangathi ya Rwanda arwa Ndoleri itigitwo kiri gwati ibonene na ikio gitumagirwo ane aritwa nyuma ya bia bingi byonthe ukamatwa iruo ntugu yegoro ugoro na kinya kirugiro kia barugagira arimo igitigitwo gikondoretwe iruo oruru ontubura ende kuringana na aciari wa mwana arimo bakuga kwina gwati bonene cukuru eno ntugutie kioro gitumirika abwega thaino arimo barari na kimwe aritwa no barari na bielende kimwe iki angiro kwa ndi kimwe tigi kwau thina ya cioro irio kwa nauma mbere ria twambiririe skuru we turume akamukilla yo mwera yura kirasi kira twakite kambere ketere na ruo na aciari turatrimana turabanga bangania turoka kirasi kingi kiari kia mabati round yeni bokuona bira bituretete amno na bira ringithirie aciari bonene amwana arimu na aritwa na no ntubwa kiao kia murungu otemu muritora umire no kuona cioro kicheni bionde bira momorero ruo kuito koromba ministry etolelie na ridora kiao amwana thirikari muno rwena rwa cioro skuru etemea kuriete na cioro rira tukuruira aritwa tutemea kuruira ruo no theri kuito koromba tolelwe kinyani waziri na kinya MP cioro Mwangathi thai nkiromba thirikari kwino wati thai kuona antu ba erothi ba weta baitangaza antu bakiwa kwina kolera na ni uma no kwina kolera Mwangathi thai batwa nkuromba thirikari mantu acioro etwerie kututethi araka na njira ya araka muno no ontubone na ni wati ana weta kithakene ni onto gutena antu agwitetheria Mwangathi thai kinyari muongo betu batena cioro twetana cie mucie kwa mucie kuenja kioro ethia bu ingwaci na teru arenge tanki wenja kioro mucie nenya skuru ekwete na kioro ingwaci na tengete ranki waboete ni thakene nenya skuru ekwete na kioro ko tutekomenya imaikilo ya naruare anto bakare area okilogero te kioro ke area tafadhali iture ruburu kote thuka imanjese kabisa no ntotore atare na koro konto uo eta kwa njirani area ote njirani yakwe no uo atumira kioro kya musiari alafu wolelia rotererwa ithakene kuangwa mwana na ogere nyawe tatirima mbiti no otirime nyanjoka no ntobo kuona nara kwetu ikithakene na kinya cioro buo kuona bieta na ruo ninjurie nseke ya yenjete indi gwarira bakuromba athirikari na atongeria bonthe bagwatanire eburimpo gutigiri bakonokia cukuru eno kumania kinya na gwati ba mirimo na kubakira abioro obiega mwalimu munene David Njate ariuga ibwega kinya bioro bya bigakwa abiogoro obikamu bantu agwaka abioro bya kugeria na mabati nonto ruo rwarukurukagira bantu awiro nene na ruga kamata kaire undu koibo kwa utina mitigi undu very open kwa thirikari ya tutethie twende kwa muno twakeri bioro bibiega structures njega iri komba kwithira itomba kuringwo ni ruo igitare ku kana riku batu antobo kwa nya aciari batetirimana nya bacio minya kung'ang'ana oka kirasi kinya tuoka kirasi ruo rororia na rweto akabubani rweja rweta rwata ole nyanki macieri iko kwa wendre ote kirasi to mia oka kya tomete kage kwenjela na ngato kenjirwa kirasi kya onto iya no ntombi okenjela kirasi kenge kionthe kya eta akabubani kuma cukuru ya primary ya Mwangathi Ndoleri Gembe North Petan Class Chabari.